Jadi ba'din dalam puh kedayang. Adapun ba'din dalam puh gop, cabang jih dalam puh kedayang. Wati hana boh red o dalam puh kedayang, wati na boh red boh dalam puh kedayang. Ya. Ya, jadi yang pertanyaan jih cabangnya dalam puh kedayang, bohnya jet apa juh puhan. Ya, mungkin benar maksud pertanyaan. Lung naba mamplam lung. Naba mamplam. Ipajuh boh mamplam lung lelhang. Ijo anak-anak mamplam lung lelhang diatik dalam puhra ana. Lampau roh anak bak mamplam, tapi nari anak mamplam yang ipajuh lelhang iba dalam puhra ana. Timoh dalam puhra ana, tapi nya bak mamplam lung. Padahal kan jawa dengan bak-bak dalam puhra ana. Nya bak mamplam lung. Mampaki depan aku, hai bak mamplam lung. Boh-boh dah lung. Man paki depan nanti moh dalam puh gop, bak mamplam depan timoh dalam puh gop. Nyan menyegelake sewa, wajib sewa lapak bak orang mamplam dia. Sewa mamplam mata gop, getanya wajib telake sewa. Nyan menye tak ada punya atagop. Pulam yang cabak lalam puh gop, anu gop, bak gop, cabang lu lampu dayu. Nyan mandu-mandu manteng atapo bak ke atapo lampu. Nyan Abu Dujanah kana dalam sejarah. Iganya na bak kurma gop bungkuk dalam puh kanyan. Lihat sama yang sebuah tabi-tabi awal kita biat. Pakan segalam dibedah anak ni. Dibedah nyan buka awal gak pilih boh kurma gop yang kadruh dalam puhan. Baik pajuh lah anak kan. Pada kurma gop kan. Bungkuk dalam puhan. Nyan boh druh dalam puhan. Baik timi pajuh boh kurma duruh li anak. Maka li Abu Dujanah nyan bang sabit ti uro perhatian Nabi. Perhatian. Pakai awal cantik tapi kepegah tu nyan tujuan. Akhirnya neblau niyublo bak sira sahabat kata orang malun tuan. Kemudian lih geblo bak nyan ya gebak blo pukul bak je neblau. Kemudian yang tinggal dalam puji pukul dipidi pun cok sewa baru hanali kita bi awal sampai tebok. Ya hana awal tebit lih samayang. Pakan ada arit dalam puh yang kamilik nyan. Ya nyan ban boh pinung gop boh mu pukun coklat gop yang arit dalam puh dayo nyan mandu-mandu mantang ada gop boh dian gop. Ya yang keban teman li kita nyom setan laki sewa yang cabur dalam puh dayo mono takun je nyo dengku nyo sewa angin. Nyo no cia nyo udara nyo dalam puhlung. Puhlung. Ya nyo cabang dendron dalam puhlung, nyo lumpuh sewa lapak. Ke cabang dendron ne 3 buah umpama 5 buah borin. Hana pupu yang sewa. Jadi yang dah mang buah dah cok sewa kata ya lebih payah pulang lepas tu. Memang kagak pejin lagi kagak tim sewa le rumpa barin. Ya kak tambahan berarti ya. Andai kata urung po bakrin dibiarkan lagi yang cabung dalam pokok, apakah na dosa dengan hana pidin cok bo? Dosa ke hana pidin cok bo? Li hana pidin cok bo, hana pidin lah li rumpa lempu cabung dalam pokok kan. Iganya hana pidin cok bo. Iganya hana li rumpa lempu hana pidin cabung dalam pokok kan. Nya saban ge iya. Ya, empat. Sabar lagi iya, mata iya kena aku mata iya nyoi li dalam pulung lu dia hukuman ni lu dah nyana pupu. Ya, nyata hana mungkin tak pelihara lagi dah. Ya, tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang mampu-mampu benda. Ya, jadi nyen han getim, han gebi, han izin po lampu cabung bungkuk dalam pukangan. Han getim sewa, han getim bisapu, han gebidin lah. Getanya dosa tu. Yang dosa tu getanya yang pobak.
yang mengganggu gop lah tu. Pula yang bawah dia ada miat memteraya. Jadi man aza zimmiyan, man aza mu'minan faqad namazani ke Nabi. Siapa yang menyakiti orang mukmin itu sama dengan telah menyakitiku. Maka jangan sakiti hati orang mukmin walaupun dengan yang je. Man aku kadat. Kaje kadat atas lampu gop nyen cabun lampu gop nyen kata gop. Menyang menanci atas gop. Menyang lampu dia yang ke gudang. Kamu menang kadat pakai ban teman. Al adatul muhakkamah, adat je ke hukum tapi malam tu'tarat, selama hanai tentang hana menentang agama. Memang kamu adat dan kamu idin hana bubuk, tapi rupanya adat menan tapi le rumpo ba tetap hanggebi ilung pu adat bodin long adat. Mi adat bodin keke mi bodin gagak hana adat nyen tengku tetap hana idin. Mihanadin haram. Talu adat. Al adatul muhakkamah malam tu'tarat. Adat je ke hukum selama hana menentang hukum Allah.